Nakajing Sokhia nomor kibun palat kijing penwit haba ka sorkar ka persyang ban wanra iki kampan kentiu ka roy kapar uba Preston tensang usembut menteri rangba ka jella ubari pej ya katanat PWD roads ulah kentu ya ki seng bahalang bat ki trai jaka bakin amwa kejat palat bat ki dei penban ban ai ka jinge trailang. Ya kani uba Preston tensang ulah kran ha ka jinge lang pli mau nong rem na ka benta ban snai ka surak intermediate lane na lailat cha borsora ha southwest Khasils district. Hakani kejing lang laidon lang UMLA Karanikor uba Pius Marwen, u Commissioner bat Secretary katanat PWD UMA Razi, u Secretary katanat PWD GK Marak nalor kiway pat. Ngan poi bit sa kapoin jong kajinge bu yaw ni umaw na rin. Nakwa ban ong yapi, babun si nga ngam jus ngutunat ban bu umaw na rin. Namar bangam jio I bakan ka bakakam kan kut. Umaw yo I kanjareng, adi suppose nem ru uju umaw kakam kendek. Te teng ka isya kay. Tinga ong yu ba Pius kumwemali, habang ilay buk mau nong rin, penting na tang hapo arpo saw benay, bangiday ban pendek. Lengkum tak kala ibi. Ini pelut por ya kiru rangba, ya kahima, ya kinusong snong, pentay senlang, ban, ya pen iu tu mau, uba itenat, uba pu paping le no la dingin dep hakapor kapapiang. Teban la ban le ya kata maong yu ba Pius hidon kam ya kajing trailang kabaneng konge ngala ai construction ya ki engineers ya ki officers na ka department piludi baya ka kam day ban kikia kam tam ya ka office works chief engineer SDU ami na kerpat ya pi ba pintrai sitom ban pentikna ba kam kandet Badaba ong bakakam kan dep ru mde ban ong maria dep si penai ke surok mlong ya syu kata ngafrai kan long kakam kata snosi katkum ke specification tongin ya maintain ya ke quality kabaar bat kabakam don kam kabangakwa ban kerpat ya kinong snong kinong sensyar hima kinong sensyar snong bat kinong snong bat ia kena ngi jukren na kapor sa kapor. Namar kajing kabak krautam yang ngi ke sorkar banwan ra ia karoy kapar. Kadai hak bedai bat kejaka. Babunsin ngi yakhim mensim ban ajaka. Teng sya objek nadiang sya objek namon. Habban slem ger komprekam. Teng wan uway uong kani kajaka na. Sa sipang wan nakaway ka ong kani kajaka na. Hadu bangi teng hapo office ngi klumar ka klik. Te kabangamut ban ong hangni. Nakaliang kinong sensyar hima, kinong sensyar senong. Sgaw baha simkia bahay kani kakam. Ban ngasuru ban khotlang ye kiseng bahalang baper wat sunang ban wo pejat baka duna lene baka slem kakam yo piong badai tang nakalian joko surka nrei ngau pi yaki jerwet ki jerwat to yakit kelang kani kolong nak mentaka jing mentoy ke jong point ba ini ya syafang nakakada makhot lang yakiseng baper ini ya trelang abadon kita kicat isu bom syak kibriu kalak banlong karikur kalak banlong karirat kalak banlong karihima nangamut ban ong ba tongin ya pensyai ngin ya pensutu baladaki ay kajaka kawan tuy karoy kapal haki snong, haki tau, hakatayn, parokoy. Kata kadi kabaton kamtap kajinge trelang. Balay Islam niya kasurok nang tay na nong stoyn, wa kaji, prang dilon, hado ang nirenikor. Kano prusin ni pelong ya ka public hearing. Hakaway kasin dang long disi ba lengwa. Hang tay nong stoyn. Nga ong ii, ladi ki penekem. Natay kan maway kata.
Lada bon ki pajba ki baongin yad seprang ngangong yad be. Namagan ka jing penting ko tempan hanabakan ni kesrok kan poy na saja kaban ti yau yuran yung. Bagiwan meeting sa ngangong singaw bahawat ya keren ya kani ka subject namar kani ka subject kanum poy sanu lamda maphihi kabor hima kabor rai kabor snong itrajaka ki ay mangili na kasarkar ngilmon banay. Hisle madukata mentaka fis ka baar pilay hud bepli ba pius uemeli kwa bakan poino nang tay na plang diloy nya hang ne hapo rani fa batkan day ka badon kam por bangi serbi nengkong wan biang kiseng gibong kanir imat kamut banyalam sate secaka maneti iloyong ika taruh nilai keren nila pensyai nila pensuh dengan angin skem banang ni sekmat kani ke projek kumbama pi kwa nakaliang upaim badan buram kejing angnut kejing kwa ngin pen urlong tambah ngau bah ya trelang bagi ke surga ya trelang bat kinong ikmat jompi kenang bangila ya kita ki jajing ki balai kujat la kauske ban warra sakami kejingnya keren kajingnya sautu jengmut kenang baka projek haka bakadlu kan ya be ya reti